abagabo bameze gutyo mu rugo. Arakaranye n'umugabo ahise afata televiziyo arakubise aramenye, afashe umwana arajugunye, afashe umugore amukubise ikintu ijisho akarikuramo. Hari amakesi tujya duhora tureba ugasanga umugabo yamenye ijisho umugore, subhanallah. Ni nk'aba ngaba kandi nta gutekereza mu byo ari gukora, ibimujemo byose kubera uburakari bwa bundi bwo mu bwonko, akora ibimujemo gutyo gusa kubera ubugoryi afite mu mutwe we. Au jamaa kulla laki, cyangwa se byose akabihuza byose ari ukubita no gukomeretsa. Subhanallah. Hasa hari n'abagabo bameze gutyo, na subhanahu wa ta'ala tworohereze, bahora barwana mu ngo, sinzi akabatamara icyumweru utumvishe intonganya mu rugo, sinzi. Subhanallah, bigezaho umugabo, hari abagabo bashobora no kwirukanka ku mugore we aryamye, agasohoka yambaye ubusa, akirukanka akamwirukankana, yambaye ubusa akamusohokana hanze, yirukankana ku mugore, afashe umupanga, sinzi afashe icyuma. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qalat sadisa, umugore wa gatandatu aravuga ngo zawuji, umugabo wanjye, in akala laffa, ni igisambo, yari yarakukumba, mashallah, arakukumba ibiryo byose. Abagabo barya kabisa kugeza ubwo bacuza abana, bagacura n'umugore, ugasanga igihe cyose abana ntabwo bahaze, n'abagore n'umugore ntabwo ahaze, n'ibyo yakagombye kubikira abana bakarya mu gitondo bagiye ku ishuri byose akabirya. Umugabo yakagombye kurya ariko ala haddi ma hagomba kugira, ariko iyo bikabije ukumva ni ikibazo. Wa in sharaba shtafa, ngo niya anywe yaragotomera, shtafa aragotomera icyayi, igikoma, sinzi bananyongera ugasanga subhanallah iby'abana n'iby'umugore byose urabinyweye. Wa in taj'al taffa, ngo kandi niya aryamye aragenda akahita agona akikubitaho ururingiti litaffa, uko yanyweye cyane yanariye cyane, kumva umuntu wariye cyane akananywa cyane, basi agwa gacuho yageze ku gitanda. Biri kumvikana shekha? Ariko aravuga ati wala yuliju al-kaffa liya'lama al-batha, ngo yajya akaryama akahita yiyorosa ikiringiti akahita agona. Wala yuliju al-kaffa liya'lama al-batha, ntabwo abasha kuba yantereka akaboko ngo ankorakore kugira ngo amenye icyo nkeneye muri iryo joro, kuko aba yasinziriye. Aragenda akahita abona amaboko byose bikahita bigwa, ntabwo abona umwanya wo kunkoraho. Wala yuliju al-kaffa liya'lama al-batha, ntabwo ashyiraho akaboko. Yuliju al-kaffa liya'lama al-batha, kugira ngo amenye agahinda mfite cyangwa se ko namukeneye, basi ahita yiryamira. Subhanallah. Uyu mugabo we ni umugabo mubi cyane, ni umugabo urya w'igisambo, kagotomera akaryama akagwa gacuho, ntamenye ukuri ko mu gitanda kubira uburyo yariye akagotomera inda ibiki byose, ukabona subhanallah. Hari abagabo benshi bameze gutyo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah dusitiri inshallah. Qalat sabi'a, wa karindwi baravuga ati zawji ghayaya'u au ayaya'u tabaqa'u, yani yamugereranyije, subhanallah, yamuhaye sifa mbi cyane. Umugabo we ni umuntu ufunze umutwe, ni nk'ikigoryi, pumbafu, ni umuntu uri aho ngaho gutyo tu. Kullu da'i lahu da, buri burwayi bwose arabufite. La ilaha illallah. Kullu da'i lahu da, buri burwayi bwose bubi bw'umugabo bwose bwaragiye bumwuzuraho, bwose arabukusanya. Arangije aravuga ati shajjaki aw fallaki, niya mva ngo hari umugabo niya agiye atombotse mu rugo akajya gukubita umugore, ibana ntiyita ngo arakubita mu maso, ngo arakomeretsa, icyabonye cyose agakubita. Niyo umugabo niko ameze, kubera ubuguryi n'umutwe we ufunze no kudasobanukirwa, akora ibintu by'ubucucu. Ashobora no kurakara akaba yafata shajjaki aw fallaki, akaba yafata na televiziyo akayimena. Hari abagabo bameze gutyo mu rugo. Arakaranye n'umugabo ahise afata televiziyo arakubise aramenye, afashe umwana arajugunye, afashe umugore amukubise ikintu ijisho akarikuramo. Hari amakesi tujya duhora tureba ugasanga umugabo yamenye ijisho umugore, subhanallah. Ni nk'aba ngaba kandi nta gutekereza mu byo ari gukora, ibimujemo byose kubera uburakari bwa bundi bwo mu bwonko, akora ibimujemo gutyo gusa kubera ubugoryi afite mu mutwe we. Au jamaa kulla laki, cyangwa se byose akabihuza byose ari ukubita no gukomeretsa. Subhanallah. Hasa hari n'abagabo bameze gutyo, na subhanahu wa ta'ala tworohereze, bahora barwana mu ngo, sinzi akabatamara icyumweru utumvishe intonganya mu rugo.
subhanallah, bigezaho hari abagabo bashobora no kwirukanka ku mugore we aryamye, agasohoka yambaye ubusa, akirukanka akamwirukankana, yambaye ubusa akamusohokana hanze, yirukankana ku mugore, afashe umupanga, sinzi afashe icyuma. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abagabo bameze gutyo, kirukankana n'umugore we mu muhanda yambaye ubusa, afite icyuma, afite umupanga, afite ikibando ngo agiye kumuhondagura. Abagabo nk'abo ngabo ni nk'aba ngaba uyu mudamu yavuze. Dusaba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ko yadusitara akaduhifadhi, Allahumma amin. Nkuko twanabibonye no muri zindi hadithi ko bitemewe umugabo kuba yakubita umugore we kugeza ubwo amukomeretsa. Rasul aratubwira ati gute wakubita umugore wawe ukamukomeretsa, byagira nijoro ukamwifuza ko muryamana. Umuntu wamukomerekeje, umuntu wamukoreye ibyamfura mbi, byagira nijoro ati nukumva ushaka kumukenera, biti ubwenge buri aina al-uqul, ubwenge buri hehe? Malakum kayfa tahkumun, ni gute ibintu mu bipanga, ni gute subhanallah, umuntu mwarabyaranye mufitanye abana ukamukubita nk'uri gukubita inyamaswa. Qalat thamina, umugore wa munani arangije aravuga ngo zawji almasu masu arnab. Allahu akbar. Aravuga ngo umugabo wanjye ameze nka moya y'urukwavu. Urabona agakwavu mashallah, kubera moya gafite iri kugakoraho, nubwo gakora kutwoya mashallah, karagera kwa gasinzira, ukabona hari ukuntu mashallah, cyangwa akantu k'agapusi bagakora mu mutwe kutwoya. Ati umugabo wanjye rero warurushye cyane, aranyerera nka ya moya y'urukwavu. Warihu rihu zarnab, akagira n'impumuro nziza mashallah, nk'igiti cyitwa zarnab, igiti gihumura mashallah, igiti cyitwa zarnab, igiti cyo mu Barabu gifite impumuro nziza nk'iy'amarashi mashallah. Yani umugabo we mashallah n'umunyesuku, umugabo we yambara neza. Hari abagabo batajya bambara, bahora n'umunuko, ugasanga ntabwo azi kwitera amarashi, ntabwo azi kwiyuhagira, ugasanga agiye kuryama n'ibyuya, ntabwo azi kwiborosa mu kanwa, ugasanga rimwe na rimwe ashobora kunukira umugore, ukabona umugore we basi no kwihangana. Hari abagabo bakimeze gutyo, sinzi uko yavuye mu kazi mu kazi kiyo ngiyo niko agiye kuryama, n'ibirangi n'ibiki byose mu maso nuko nguko, cyangwa uko yiriwe mu mugo azenguruka, ntagere mu rugo ngo avuga ati bana ngo ngiye koga njyame ndi guhumura mashallah, nisize amavuta ndetse n'amarashi. Ibn Abbas aravuga ngo ni byiza ko umugabo yipodora nkuko aba akeneye ko n'umugore nawe amwipodoraho. Subhanallah, ntabwo ari umugore gusa niwe wipodora, sije wanajipamba nini, na wewe natakikana nawe ujipambe sheikh, kama vile naye anajipamba kwa ajili yako, na wewe unajipamba kwa ajili yake mashallah. Nawe akajya kubona kumva impumuro nziza, mugasomana kumva ni impumuro mashallah, mukaryamana mashallah. Kuva hari abagabo baba bafite n'imyate, ugasanga amashuka sheikh agiye agasigara mu bya bitore by'imyate. Ni hayibu. Ugasanga ntabwo azi gukaraba, ntabwo azi guca inzara, ntabwo azi kugira ute ubwanwa, nuko nguko ntabwo azi kubwogo, ntabwo azi kugira ute kubusokoza, ntabwo azi kubusiga amavuta mashallah kugira ngo bube bwiza. Ntabwo ariko byari bikwiriye. Hasa wingo aravuga ati umugabo wanjye zawji almasu masu arnab, yambara neza mashallah, iteri pasi, warihu rihu zarnab, akagira n'impumuro nziza alhamdulillah. Ntabwo ari nk'aba bagabo b'abanyamwanda. Qalat tasi'a, umugore wa cyenda aravuga ati zawji rafi'ul imadi, umugabo wanjye mashallah ameze nk'inkuta iri hejuru mashallah, tawilu an-nijadi, azimur ramadi. Ibi byose ni bisingizo bya ukarimu mashallah. Azimur ramadi, ivuni ryinshi, hahora ivu mu rugo. Qaribul bayt min an-nadi, inzu ye iri ku muhanda aho abantu banyura mashallah. Yani ni umugabo mukarimu sana. Yamugereranyije nk'umugabo mashallah uri hejuru mashallah, wakira abantu, inzu yayishyize ku muhanda mashallah, urugo rwe ruhoramo ivu mashallah, ntabwo bajya bazimya imbabura. Abagabo bameze gutyo mashallah, wakarimu. Bene wabo umugore mashallah, tafadhal ma'ana, abashyitsi tafadhal ma'ana, abaturanyi tafadhal ma'ana. Ntabwo ari umuntu si umubakhili, usanga hari umugabo w'umubakhili wallahi, ibana sinshaka ko bene abantu bazagera hanga, sinshaka, cyangwa se baba bari no kurya banafunga umuryango batamenya ko turimo kurya. La, ويرد زوجي عظيم، زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من النادي. سبحان الله، كم في مقام ما شاء الله القوافي وجاي كنت ذكر انجزنا دال حرف الدال. زوجي رفيع العماد ما شاء الله، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من النادي. يا سلام، مقام يسيقو ما شاء الله بانزليز
aya yose n'amagambo yagaragazaga ubukarimu bw'umugabo mashallah. Ntawe ushobora gutambuka iwe mu rugo ngo have ntacyo abonye mashallah. Abatawaza, abari ku rugendo, abashiriwe mashallah, abashonje, yani ni inzu yakira abantu mashallah amasaha 24 ahura abashyitsi mashallah, ni mukarimu. Yagereranyije rero umugabo we muri ubwo buryo mashallah, tandukanye n'abagabo b'iki gihe usanga urugo rwe rugerwamo n'abantu Allahumma keretse yapfushije cyangwa yagize ubukwe. Abantu bakagera iwawe ariko ima wapfushije cyangwa se wagize ubukwe, ibindi bihe reba ikibazo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qalat al-ashira, umugore wa 10 aravuga ngo zawji malikun. Allahu akbar, umugabo wanjye ni umwami malikun, yani mfalme. Umugore kugeza ubwo yita umugabo w'umwami bimana subhanallah barenze, bamubona n'icyubahiro, bamubonamo kila sifa zote za khairi, kuko nta kirenze umwami. Arangije avuga ati wama malikun, mwaba muzo umwami nshaka kubabwira buryo umugabo wanjye ateye. Malikun khairun min dhalik, birenze kuba ari umwami, khairun min dhalik. Lahu ibilun kathiratul mabarik, afite ingamiya nyinshi mashallah. Qalilatul masarih, wa idha sami'na sawta al-mizhari ayqanna annahunna hawaliku. Mashallah, nawe afite ingamiya nyinshi, afite amatungo mashallah, ngo yiyumvisha amajwi y'abantu gusa, ayqanna annahunna hawaliku, ahita yiyumva ko agiye gucinjwa tu n'amatungo yazi ko ibana uwo mugabo ari numukarimu. Iyo haje abashyitsi gusa ibana bahita bacinja ihene, inkoko zihita zibimenya, n'amahene n'intama zikabibana. Kuva haje abantu turapfuye birarangiye subhanallah. Wa idha sami'na sawta al-mizhari ayqanna, ayitagira yaqini annahunna hawalik, tayari byarangiye. Kubera uburyo umugabo mashallah afite ingamiya nyinshi, afite amatungo menshi mashallah, ni umwami, aragaba mashallah. Araza akavuga ati mugabiye inka, mugabiye, alhamdulillah. Hari abagabo bameze gutyo rero mashallah, usanga bafite umutungo ariko n'uwo mutungo bakawukoresha mu kuwutanga mashallah. Bitandukanye n'abakire b'iki gihe, ushobora gusanga ari umukire ariko subhanallah nta kimuvaho. Tandukanye n'uyu mugabo uyu mugore yavuze muri ubu buryo. Qalat al-hadi ashara, uwanyuma sasa ariwe witiriwe iyi hadith wa 11 aravuga ati zawji Abu Zari'in, ati umugabo wanjye ni Abu Zari. Ko iyi hadith iswe Umuzari', Umuzari' yari umugore, Abu Zari ari umugabo we, bafite umwana witwa Zari'. Aravuga ati wama Abu Zari'in, niki nabamenyesha, niki cyababwira uyu Abu Zari'. Arangije aravuga ngo, uyu mugore aravuga ngo anasa min huliyi udhnayya, uyaragiye arampamba mashallah, yuzuza amatwi yanjye amahereni. Anasa min huliyi udhunayya, amimpamba mashallah. Hari abagabo wallahi batajya bapamba abagabo baguri babo, yani mwanamke ni mapambo shekhe. Hari aya yo muri Qur'ani nibagiwe ivuga ko awaman yunashau fi al-hilya wa huwa fi al-khisami ghayr mubin, awaman yunashau fi hilyatin wa huwa fi al-khisami ghayr mubin. Al-maqsud huna al-mar'a, yakuriye mu mapambo. Uzari umwana w'umukobwa atandukanye n'umwana w'umuhungu, aravuka bagatangira kuvuga ati banarika tumutobora amatwi, sinzi reka dutobora izuru, sinzi bagatangira bagategereza ni gute amahereni, sinzi uburyo umwana akuramo bari kumwambika, bari kumutaka, biba bitandukanye n'umuhungu. Awaman yunashau fi al-hilya, akurira muri hilya, mu mitako. Kazi ugasanga umugore, wallahi hari abagore usanga wallahi maskini ni beza ariko kubera ko babuza amapambo ukabona ni babi. Abandi bagore ugasanga hawana sura hata nzuri, ariko juu ya mapambo ugasanga mashallah umugore yabaye mwiza. Yani mwanamke ni mapambo, ni kama vile ndege tausi, yutamutatse ubwiza bwe ntabwo wabubona. Akeneye kuba nimba bishoboka mashallah umugore agomba kuba afite mapambo. Anasa, uyu Umuzari aravuga ngo umugabo wanjye anasa min huliyi udhunayya, amatwi yanjye yayujuje imitako. Wa mala'a min shahamin udadayya, arangaburira kugeza ubwo ibinure byuzuye umubiri wanjye. Yaragiye arabyibuha mashallah, kanenepa mashallah. Umugore ugasanga yarongowe n'umugabo mashallah, aramugaburiye kugeza ubwo n'ikigore mashallah cyarabyibusha alhamdulillah. Ariko hari abandi usanga abashekhe bakagenda bakabacupiza,
umugore ugasanga yaracupitse kabisa Imana, kubera uburyo abana n'umugabo mu buryo budasobanutse, uburyo bibi, usanga yarananutse, subhanallah. hasi uyu aravuga ati wamala min shahami udadayya, yaragiye umubiri wanjye wuzura ubinure kubera kubyibuha mashallah. Wabajahani fabajahat ilayya nafsi, ngo aranshimisha kugeza ubwo naragiye wallahi kubera ibyishimo umutima wanjye uranezerwa ijana ku ijana, yaranshimishije kwa kila aina ya furaha, yankoreye ibyiza byose bishoboka. Niyo ya magambo wabajahani fabajahat ilayya nafsi. Allahu akbar. uyu mugore arangije aravuga ati nta nubwo nzanamwibagirwa n'ahantu yankuye. Wajadani fi ahli ghunaymatin bishiqi, yansanze iwacu nta kintu tugira, dufite utuntu tw'uduhene udutama, turi abantu b'abakene, ariko nibyo byose faja'alani fi ahli sahilin wa atiti, arangije aragenda arantumbagiza mashallah, ashira mu nka, ashira mu ngamiya, ashira mashallah, agenda aranyubakira. Wadaisin wa munaqi, mashallah. uyu mugore yibutse ifadla, wala tansaw alfadla bainakum, nimuzibagirwe ineza mugirana mashallah. uyu mugore yahoraga yibuka ko yamuvanye mu cyaro, ntabwo yamucyuriraga hano, yamuvanye no kuba yaramuvanye mu cyaro, no kuba Imana aragenda aramubyibushya, yarasanze ananutse, yarasanze iwabo ari abakene, aragenda mashallah. ariko hari abagore bibagirwa ahantu bavuye, nabyo ntabwo twabyibagirwa. ugasanga umugabo avanye umugore ahantu mu cyaro, nta nubwo yarazwi na famiye, ntabwo yarizwi, akamushyira muri famiye izwi, akamwubahisha, akaba hajati, akabiki, yarangiza umugore akagira kibri. ugasanga nibo babagore b'iki gihe dusigaye tubona. ariko uyu mugore ibyo byose ntabwo yabyibagiwe, yahoraga yibuka neza y'uyu mugabo yamukoreye mashallah. arangije avuga ati fa'indahu aqulu fala uqabbah, ngo iwe ndavuga ntabwo yanca mu jambo. hawizi kuni qibahi sheikh, ntabwo ari nka wundi mugabo umugore agiye kuva ceceka ntugire icyo uvuga. aravuga ati fa'indahu, ku mugabo wanjye, aqulu wala uqabbah, ntabwo ncibwa mwiki, ntabwo ncibwa mu ijambo. Wa arqudu, subhanallah, mwumva ibintu umugore yavuze wallahi. icyambere cyiza, fa'indahu aqulu fala uqabbah, yani ndavuga ntabwo nca mu ijambo, yani ndisanzura mu kuvuga. Wa arqudu fa atasabbah, nkanaryama mpaka subuhi mu gitondo, yani ndaryama nkasinzira kabisa ibitotsi bikanshira. ntabwo ari nka wa mugabo uhora sinzi araryamye byuka amenya ko ndyamye, akabiha agaciro, nkaryama nkasinzira mashallah, natulia alhamdulillah, napata raha. Wa ashrabu fa ataqannahu, nkananywa nkashira inyota alhamdulillah, yani nta kibazo. Allahu akbar. ummu abi zar'in, fama ummu abi zar'in, nibwo ari kuvuga isifa z'uyu mugabo mashallah, uburyo anywa agashira inyota mashallah, akaryama akageza mu gitondo alhamdulillah, akavuga mashallah ntagire ikintu asiga, ntamuce mu ijambo alhamdulillah. arangije aravuga ngo ummu abi zar'in, fama ummu abi zar'in عقومها رداح وبيتها فساح. aravuga ati uyu nguyu ni Abu Zar', wari urimo kuvugwa bila twavuze bila byose, ibisingizo bya Abu Zar', umugabo nyine w'uyu mwana Zar'. arangije aravuga ati none reka babwire ngiwe ummu Zar' n'uyu sasa, ummu Abi Zar', fama ummu أبي زرع عقومها رداح وبيتها فساح. يعني ما شاء الله urugo rwe ما شاء الله ruragutse, aratuje mu rugo ما شاء الله. umuzari ibn Abi Zar', none yabanje kuvuga umugabo we ukuntu abayeho siko bimeze, akurikijeho umugore, arangije avuga ati ibn Abi Zar', umwana wabo none wameze ute? فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة.
hano mashallah yavugaga umwana uburyo aho umwana bamuryamisha ukuntu hameze neza mashallah, uburyo ahaga, umwana baramugaburira akarya agahaga mashallah. Hari abagabo usanga abana uburyo abana baryamamo ugasanga ntabwo babyitayeho ngo babaryamisha ahantu heza mashallah. Buriya umwana uko arushaho kuryama ahantu heza, aho umwana ahumeka akanarya mashallah agahaga, binamufasha no mu bwenge mashallah. Hano ari kuvuga Abu Zar, avugana Umuzare ukuntu ari mu nzu mashallah arisanzura, arangije avuga umwana mashallah ko uburyamo bwe bumeze neza n'ibyo arya mashallah bimuhaza. Uyu ni umwana w'umuhungu, bintu Abi Zar'i. Fama bintu Abi Zar'i, niki cyakumenyesha uyu umukobwa wabo ukuntu ameze? Aravuga ati taw'u abiha, ko yumvira se, wa taw'u ummiha, kandi yumvira na nyina. Vango ni umwana warezwe w'umukobwa mashallah. Vango ari kuvuga urugo rwabo ukuntu ari urugo rwa khairi mashallah. Ni umwana w'umukobwa yumvira se, yumvira nyina. Wa milu kisaiha wa ghayidhu jaratiha, ni umwana mashallah bambika neza bakamutaka mashallah. Wa ghayidhu jaratiha, uzaribe iri jambo wa ghayidhu jaratiha ni wa mwana ubabaza abaturanyi kubera uburyo yarezwe. Bana abaturanyi iyo babona mashallah urugo rumeze neza n'umwana ameze neza ntago baba babyishimiye, siko bimeze kubera ko hari khairi ziri kwa uriya mukobwa. Hasa wa ghayidhu jaratiha, kubera uburyo mashallah umukobwa ameze neza afite umuco, ntago bishimisha abaturanyi. Jariyatu Abi Zar'i, naho umukozi sasa wabo bimeze gute? Fama jariyatu Abi Zar'i la tabuthu hadithana tabthitha, ntabwo ari wa mukozi ugenda ubunza amagambo, tari babakozi b'iki gihe ibyabaye mu rugo mwaganiye akajya kubigeza hanze. N'umukozi khairi ziri mu urwo rugo paka n'umukozi zamugezeho. La tabuthu hadithana tabthitha, ntabwo abunza amagambo ngo agenda ari gutwara amagambo haza. Wala tunaqibu miratana tanqitha wala tamlau baytana ta'ashisha, bavuga ko ari umukozi mashallah ugira isuku, ntabwo ushobora kubona umwanda mu rugo alhamdulillah, kubera uburyo ari umukozi ukorana akazi kwe n'umurava n'ubushake mashallah. Qalat, uyu mugore arangije aravuga ngo kharaja Abu Zar'in wal awtab tumkhadu, atariko agiye gusoza inkuru sasano. Uyu ngo Abu Zar'in ari kuvuga umugabo we yigeze gusohoka mu gihe cy'isarura ry'ibihingwa, amapera, amatende mashallah. Wal awtab tumkhadu falaqiya imra'atan ma'aha waladani, aza guhura n'umugore wari ufite abana bangahe? Babiri. Laha kalfahdaini yal'abani min tahti khadriha birumnataini. Aya ni amagambo ashaka kugaragaza ko uwo mukobwa yari akiri muto cyane, agifite amabere akiri mato. Muri iyi hadith aza kumubona ari konsa umwana mbese ari umukobwa mwiza mashallah. Fatallaqani wa nakahaha, umva ino hadith ukuntu yarangiye. Biza kuba ngombwa ko baza gutana, uyu Abu Zar aza gutandukana Umuzari, yero arongora wa mukobwa. Fanakahtu ba'dahu, umve aho mahallu shahidi hadithi, mahallu shahidi hadithi kigamijwe muri hadithi. Fatallaqani, aza kumitalaqa, wa nakaha, aza kumurongora. Fanakahtu ba'dahu rajulan sariya, aza kurongorwa nyuma ye n'umugabo sariya, ghaniya n'umukire. Rakiba shariya wa akhadha khatiya wa araha alayya na'aman thariya. Sheikh w'umugabo ntacyo atamuhaye, amuhine amuha ibintu byose. Wa a'tani min kulli ra'ihatin zawja, aza kuma kuri buri kintu cyose cyiza amerizaho kiwango fulani, yani nta kintu, buri kintu cyose cyiza gishoboka yakimayeho. Waqala, arangije aramubwira ngo kuli ummi Zari', ngo irya yewe Ummu Zari'. Yari yaratandukanye na Abu Zari'. Wa miri ahlaki, nibisigaye ugenda ubihereza iwanyu, yani mashallah ibintu byo umva ndaguhaye, nibisigaye ugenda guhereza usagurira iwanyu. Qalat, umva uyu Ummu Zari' ukuntu yavuze, wallahi falaw jama'tu kulla shay'in a'tani,
subhanallah, ngo ndamutse nkusanyije ibintu byose yamaye uyu mugabo wa kabiri. Yumva al-hubb hubb al-awwal, niko bajya bavuga urukundo n'urukundo rwa mbere. Shekh itabe aravuga ngo falau jama'atu kull shay'in a'tanihi, ndamutse nkusanyije ibyo uyu mugabo wa kabiri yamaye byose, ma balagha asghara aniyatin abi zara, ngo ntago byangana nk'akaba kuri gato cyane ku byo yampaye abi zara. Imana nta kintu ibyo yankorera byose ni akadomo mu nyanja mu byo abi zara yankoreye. Shekh ibi birahari, ugasanga umugore arongowe n'undi mugabo yaratandukanye n'uwa mbere. Shekh ibyo wakora byose akazajya abona wallahi uracyari hasi. Ni nkuko hari umugabo nawe ushobora kurongora undi mugore wa kabiri, wenda yaratandukanye n'umugore wa mbere kubera impamvu cyangwa yaranapfuye. Uwo mugore agakora ibintu byose anajitahida, ariko akabona wapi ntaho arageza. Ibyo bibaho, ntabwo ari khayali, ntabwo ari ibintu biraho kubera ibintu yamwubatsemo wa mugore wa mbere cyangwa se umugabo wa mbere, uburyo babaye. Nk'ukuntu umuzari yabitubwiye, atubwira abuzari wowe ari we, akavuga umwana w'umuhungu ukuntu yari ameze, umwana w'umukobwa umukozi ukuntu yari ameze, masha Allah. Avuga ukuntu byabaje haje kuba impamvu aza kumuhita akarongora undi mugore, nawe aza kurongorwa n'undi mugabo, ayo bakatubwira ngo ntacyo atamuhaye uno mugabo, kugeza ubwo yamubwiye ati irya nurangiza usaguriza nabi wanyu. Ariko iri jambo Sheikh, iri jambo ni jambo rikomeye cyane. Falau jama'atu kull shay'in a'tanihi, ndamutse nkusanyije ibintu byose yamaye, ma balagha asghara aniyatin abi zara, wallahi ntago byangana na gato. Mu mvugo dukoresha cyane nk'akadomo mu nyanja, mvugo na akadomo mu nyanja Abu Zari yankoreye. Subhanallah. Iyi nkuru wibuke ko ni Aisha wayibwiraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amuteze amatwi ageze ahangaha sasa. Aha hanyuma aramubwira ati wallahi falau jama'tu kull shay'in a'tanihi, ibyo uyu umugabo wa kabiri yankoreye, ma balagha asara aniyati abi zar. Qalat Aisha, Aisha aravuga ngo amaze kuvuga yano magambo wa Aisha, uqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana Yesu imubwira ngo kuntu laki ka abi zar'i li ummi zar'i, ngo nanjye humura ya Aisha nzakubera nka abi zar'i uburyo yabanye na ummi zar'i. Kugeza ubwo avuga ngo wallahi uyu mugabo wa kabiri aramutse ampaye ibyo yama byose ntabwo byangana nk'akadomo mu nyanja, wallahi mu byo abi zar'i yamaye. Yesu yatamubwira ati aha, nawe tuza ya Aisha, tuza kabisa insha Allah, kuntu laki ka abi zar'i, nzakubera nka abi zar'i li ummi zar'i, uburyo yabanye nande na ummi zar'i. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala, iyi hadithi ntirangiriye ko iyi hadithi twayikuramo inyungu masha Allah. Ibyiza byavuzwe kwa bari abagabo masha Allah, sifa min sifati alhamida, twagerageza kuzikora nk'abagabo masha Allah, kuko ibyavuzwe hariya nubwo byose byavuzwe n'abagabo, ariko ni nabyo biri kuri Maidan, nibyo bihari muri iki gihe, nta kiri inyuma ya Maidan. Ibi byose ni bitubamo amanywa nijoro. Bo nibyavuzwe byiza masha Allah min sifati nziza tukabyubahiriza, nibyavuzwe min sifati adhamima, sifa zitari nziza tugasaba Allah subhanahu wa ta'ala akaziturinda, kandi tugaharanira natwe kubera abagore bacu nka Abi Zar uburyo yabanye na Ummu Zar. Uko na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akimara kumva yino hadithi, Aisha ariko imubwira ati kuntu laki ka Abi Zar ala Ummi Zar, nanjye nzakubera nka Abi Zar uburyo yabanye nande na Ummi Zar. Kugeza ubwo uyu Ummu Zar yatigeze amwibagirwa, yaranarongowe n'undi mugabo, akavuga ati wallahi ibyo yankorera byose ntabwo byangana na, yani nta nubwo byanangana n'akadomo mu byo Abi Zar yankoreye. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatworeza inshallah, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha ingo nziza masha Allah, kaduha n'abagore beza, kaduha n'abagabo beza masha Allah, kugira ngo twubake mujtama'a irimo urukundo ndetse irimo na baraka inshallah. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.